Terus semangat, Assalamualaikum. Puji dan syukur ke Yang Kuasa, selawat salam janjungan alam. Salam lentuan Bandung Syedara. Majelis ta'lim yang dalam gampong, terpegat haul jecopeng desa. Siar agama wajib terdukung, buh pajan citlom wahai Syedara. Lagi di bangkai sampai tip-tip don kegiatan hol na pegat lomba. Seni budaya yang dalam gampong tak peudep lom be sampai fana. Ratib ane peelam ayun lagi yo zaman ton 50 kalimat tauhid poma melantun peelam ayun ikat babara. Gebri pisang wa ane petembon raputo ayun berat lagoina. Kino kamaju ane ge ayon ngan musik tamtum lagu India. Lomba marhaban atau merukun tepeudep lom perata desa. Ino hanale urang merukun kaawut model barang kalangka. Globalisasi cukup meracun urang merukun hanale hawa. Kadang HP puta merukun citka dipekem engon dilingka. Syahid manyet cara pria kafan, cara memandikan latih pemuda. Kadang nama te urang lam gampong bepaya impor petua lua. Menya pemuda kajet pria kafan temku kuburan jen baca doa. Belum jet imung watai sembahyang gampong idaman warbewa plosa. Solat jamaah lomba lam dusun contoh barang ke anak muda. Pakaian rapi suji mealun jemaah Bandung peeterlena. Ladom na imum di dalam gampong kalapan ploton sogan tohana. Wateba ayat sayang takalan bebe mesumpom laeng lagoina. Maka kejino tanyo lam gampong harus terdukung syiar agama. Seni budaya adat lam gampong saban terdukung syiar agama. Pegat lom lamba santri badaya juhafad ayat surah juz amma. Na lomba azan ane midaya bepanjang nafa dan gas
Kahantrona fahana biasa Ramedum santri carang melompa Hana lemah mukona lomba Ramedum santri carang melompa Hana lemah mukona lomba Bak malam Sabtu bagi hadiah Senang melepah yang nak juara Peratem anak gejo hadiah Solat jamaah geberi piala Peratem anak kalimah syahadah wiwi samsia Juara pertama Juara yang agam Abang Abdullah Juara dua sa Umi Nur Husna Bak malam Senin Gepegadawa Yang beri ceramah Tungku Imran Rosa Buat anak muda yang pegadawa Kejatung upah minta belanja Bacut lon kutip asal ceramah Benar faedah Pendum pemirsa Kadang nagasa lucu dan salah Lon laki maasam keren berupa Ya menyelah koklop rumah bisu haimat sampai kiamat dunia mumketep dah Mesti lagu gua gede mak sapu tangguh rumah biasa betul mesti bengeh dah Tapi sepanjang laku mentang normal, perumah mentang normal, beda pendapat kapu. Yang perumah kibat-kibat tingkah laku, kibat-kibat bro akal laku, nak deng pan laku wah. Wajib. Maka haimat yang baru aman dalam rumah tangga, bersaling pengertian. Laku napeng bersama dengan Abu Yum. Mesti laku haimat gua gede. Yang nak buang ke mesin, itanya punyuk kaklo bacut, nak ita punyuk ke mesin. Kibat cerah tak punya semangat laku, tak kena laku Allah haimat. Memang perasaan yang dua bangkan satu oleh Allah Ta'ala. Habis tak nak bang perasaan long bang. Kau 3 minggu kau hawa long ke masin urunyot terus nampu. Padahal mu Itali ha. Beri mana ada ruhum punya. Le dia promo berat tanding pada lako. Dah aku dah hemat tak ada silang negara silang JPI. Tak cok silangnya hemat tak celok lam uling lako di belakang. Kerap. Ujung silang lama bah tu. Polian. Tapuk. Apa? Tapuk tu gila kau tu. Nyan mak, hai lewat. Nyan mak kalau you kira tak atem kepada lako kalau mam dua. Hai tunggu si darana pada Aceh nyan bu dikau. Namun kebanyakan uronyo ngatakan bak jalan hemat kebanyakan mahasiswi yang jauh daripada urung si. Baru aman mak anu taji ubadah jeh nasyarat bu syarat badan anu darah demak bu benorea badan anu tu warna kulit lagi son nyan insyaallah suci lagi menyajikan nyo tapi menyogleh bacut hai mak kenu mubah mano badan ni ramping nyan itu abe hancur. Makanya mak mertua hana cara lain nyur tak nyu minaju anu balik. Oh ni yang menong kata mak. Wate tak aju anu balik, benar perhatian tu. Bem kali hentau. Ladum lemak ngayah bija anu babut nak menonton TV. Nyu naji roh merupah remote. Kajau balik ke kacau mentang ida. Nah model mana? Ladum mengpermuntang. Jabut bajanya ni pakai je. Bajai pe layang bajanya, bajai kemawi bajanya. Dengan pupu dia tunggu pat pe bangkit penyai gelang langkih Nabi mati lah. Kan manga tak buat nak mi. Nya ni jabu silap mai silap yah silap ke. Ladam silap dan iwa kata silap gau icu. Menyoi pekula tunggu ya
mak pu kamu kerap 17 Agustus jadi nauro karnaval. Putra mau karnaval, hai kamu nanti ikut karnaval, nak baca darah baru, nak baca lintu, nak baca doktor. Padi hewa perjanjian, hertuh ribe mak. Nyan hana tiap tangguh nganu. Kayami, lam tanuh cerah tapi tak demi kanu. Baik pula, kayami, baik pula. Menyebab apa? Tunggu, mak, pu tunggu kita 8. Kapagah pada ku mak hana pe kai blok kita he ju le.